Grad Pančevo svake godine potpisuje sporazum o tehničkoj saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Pančevo, zahvaljujući kojoj kroz niz mera određeni broj ljudi zasnuje radni odnos. Među njima prvi je sajam zapošljavanja. Jedna od prvih mera to je uspješno sprovodimo, a prva mera je zapravo sajam zapošljavanja koji negdje u proleće organizujemo. Uglavnom javi se preko 30 poslodavaca i postoji potreba za nekih otprilike 300 radnih mesta. Jedan broj popunimo zato što iz prostog razloga što na Nacionalnoj službi za zapošljavanje nekih kategorija lica nema, iz prostog razloga što se mnogo traže. Prema rečima Jelene Šinik, direktorke filijale u Pančevu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajam zapošljavanja je najbolje mesto za razgovor onih koji nude i traže posao. To je neki vid povezivanja poslodavaca i nezaposlenih lica, odnosno direktni kontakt sa poslodavcem, što je možda i jedan od najboljih načina da se dođe do posla kada vi direktno odete na sam taj štand, pogledate koje su ponude u pitanju, porazgovarate sa poslodavcem, ostavite svoju radnu biografiju. Osim ovih mera, realizuje se i stručna praksa koja je namenjena mladima i javni radovi koji su usmereni ka teže zapošljivim licima. Stručnoj praksi omogućavamo deci koja završe školu, znači srednju, visoku ili višu školu, da kroz određeno materijalno davanja koje obezbeđuje grad idu na stručnu praksu, osposobe se i na određen način mogu kasnije da se uključe u proces rada u toj ustanovi ili nekom drugom mestu ukoliko zadovolje sve te potrebe. Javni radovi su za one ljude koji su već duži vremenski period na Nacionalnoj službi za zapošljavanje kao nezaposleni, ljudi koji su u nekoj fazi ostali bez posla i teško ga mogu naći, dakle kroz 4 meseca maksimalno, znači do 120 dana obezbeđujemo kroz javna komunalna preduzeća najčešće i ostala javna preduzeća gdje oni mogu obavljati te javne radove gdje dobivaju određena materijalna sredstva koje su im neophodne. Osobe koje se angažuju za ove poslove moraju da budu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. U okviru stručne prakse angažovano je 4 lica, dok je kroz program javnih radova angažovano 16 lica. Kada je u pitanju program samozapošljavanja, uz finansijsku podršku grada Pančeva, učešće uzima 20 lica. To su, da kažem, neki programi koji su aktuelni, koji su za naš ovde lokal izuzetno važni, jer više lica dolazi do toga da bude angažovano, da se stručno osposobi, da se osamostali za rad u struci. Osim ovih mera, grad i služba realizuju jednu od najpopularnijih mera, to je samozapošljavanje, u okviru koje oni koji imaju dobar biznis plan mogu da konkurišu i dobiju sredstva kako bi pokrenuli sopstveni posao. Za ovu meru grad obezbeđuje sredstva koje se isplaćuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje.